uqinisa imoto. How important it is uqinisa imoto, especially esikhathini samanje. Awumani nje uyiqinise imoto wokuqala ne ngoba imoto azifani. Kukhona imoto oyithenga egarage saseyintsha, you are a first owner. Kube nemoto oyithenga komunye umuntu naye ayithenga komunye umuntu kanjalo inomlando mhlawumbe ama previous owners. Ukuyiqinisa kwakho akufani. Kubalekile ukuyiqinisa imoto ngoba imoto i-at risk yokutshontshwa number 1. Yes. Ingadeleleki kakhulu bese ke kulokuqinisa sometimes kufakwe nezimo zokuganga-ke ngemoto lapho uyenza ukuthi ibe uphunyuka bamphethe for isake ukuthi ama-traffic cop ingahambi imiswa nje. Uyabona-ke iyaqiniswa imoto. The purpose of it ukuthi nje kuphela imoto ayibe safe. Ladies and gents, boys and girls, give it up for the one and only Shobeli Khululika Simelane, right? Yes. Po. Sawubona mkhulu yaphela. Siyaphila njani? Hayi siyaphila. Eish finally sesikutholile and sochile nathi la sizoxoxa indaba eziningi ezingapheli. How was your travel? Did you get lost or you managed ukufika la sikhona ngendlela simple? Hayi akulahlekisi lana le ndawo aylahlekisi. Straightforward. Simple ukufika la ya. Aylahlekisi. All right. And finally good to have you. You know, as being checking one of your videos, you know, your TikTok, yeah. It's very informative, iyafundisa, you know. But I just want us to take it slowly from the beginning. Ukuthi where are you from? And at the same time, I just want to understand your journey yokuba isangoma or uigedla. Take us through that. Okay, ngiyabonga baba Silume. Umkhulu Shobeli Khulu wakaSimelane umagutsho wampembeka lo uthiwa Simelane kaNdlovu Detshana zingcona Detshana sikhanyilanga. Obuya endaweni yase Northwest Province, endaweni ebizwa ngeKlephalso Fasonke, very close to iMabopane, in Pretoria and the Northwest. Kusho ukuthi nguma borders we Northwest nje mawuqala ungena ngeNorthwest ngumlaphi wendabuko. I'm a native healer, kodwa ke engatrainwa kulomsebenzi ngephehlo. Kusho ukuthi ngaba nobizo lobungoma. Ngase ngiyongena phakathi enyangeni emuntweni olaphayo imimoya. Yes. Obizwa ngokuthi ugobela. Ngaba nogobela ke mina owalapha ukugula, wangifundisa indlela kamoya ukuthi yini le engihluphayo, le mimoya engiphethe ifuna ngenzeni. Yes. Okumsebenzi engwenzayo from now. So ngasho nje ukuthi ngispecialize kakhulu ngezinto zikamoya, ngokuhlaziya amaphupho and as well nangokulapha. Ikona engikwenzayo ngiyabona. Oh, wathwasa. Ngathwasa mina. Igama lakho lomngoma yini? Lithi Lona kuShobeli Khulu kaSimelane. Igama lami lokuzalwa uIbrahim wakwaKhoza. WakwaKhoza mina ngizalwa intombi yakwaNkosi. Isizukulwane somkhulise noMahlaki. Okay. Yeah, so uShobeli Khulu kaSimelane elinye lamagama wedalwa ezingbethe. Benzani bayakuphi igama or uyazikhethela wena? Awikhetheli, kunomkhubo wenziwayo ephehlweni uma usuhlanjuliwe udliswe amagobongo noma imithi yasephehlweni oyidla ngokhamba. Bese ke bakwazi ukuthi baqubule lo muntu okuwe noma umoya okuwe. Bese kuba nohlelo lapho ushayelwa khona ngokwempande yasekhaya. Uyashayelwa ke bese kwazi ukuthi livele leli gama liza ngawe, livela kuwena umuntu. Wena nje uzobuza ukuthi sicela igama nesibongo ubani, umkhulu ugogo. Bese yasho ukuthi hayi ngumkhulu, uyabona ngumuntu wendoda, igama lami ngubani kanjani. Okay. Yo kuyenza ukuthi bakunikeze igama labafazi if like uphethe ugogo. Abakuphi igama ngokomthetho kumele ngabakuphi igama ephehlweni. Kodwa ke kuyenzeka ube umuntu wesilisa
kodwa uphathwe abantu abawogogo kuyenzeka ngoba umuntu akaphathwa idluze elilodwa uthola ukuthi emadluzini wakho noma wonke amadluzi wakho abantu besifazane umuntu wesilisa kuyenzeka lokho uthola indoda ibizwa ngokuthi ugogo yikho kunegama elidumile kakhulu elapheni wendabuko umuntu bathayi isalukazi sendoda lesi so meaning ukuthi uyindoda kodwa uphethwe izalukazi which are female ancestry. Yeah. Yeah. Kunama secret vele phethlweni. Angisho like navane uya initiation school ne like when boys go to initiation school they say they are secrets and what not. So phethlweni nakhona kunawo ama secret wakhona. Maningi ende kufanele abe khona ngoba impilo kumele ibe nemfihlo vele kukhona izinto ekumele zibe yimfihlo ephehlweni for the sake ukuthi impilo iqonde straight uyabona ngoba ezinye imfihlo mayingaphuma lana impilo ingagega straight ya imfihlo ihlizi sikhona into eyikhona nje empilweni leso mina ngifuna ukuzwe one for an example mina imfihlo engivama ukuba nayo kakhulu ngingafundisa ngokuningi kodwa kukhona okunye imfihlo mina nje ithi ngithi mhlambi kuyo yonke into engiyifundisayo I can rate it ngithi mhlambi cishe 25%. You can imagine 75% yonke ngiyayifihla like ukwelapha for an example kuyimfihlo yomuntu ngoba kuyisiphiwo sabakini ukuthi mawulapha kahle kahle ulapha kanjani ngasiphi isikhathi umixa kanjani yonke leyo nto leyo imfihlo yabona mhlawumbe ungayinikeza abantwana abanye futhi awubaphi konke still noma efikile ezothwasa kuwena ezothatha intwaso ku awumuphi yonke into Mina ancestors wakhe fanele amnikeze yakhe yebo kumele nabe nemfihlo yabakubo yokulapha yeah okay Mina I thought ukuthi there is something there's some ritual enziwako lapha ethusako lokuthi it should be a secret not anymore qala kwakuthi imfihlo enkulu ukuthi abantu ababangoma baya through a process yokuphuza igazi it was a secret but not anymore ngoba sesiyayibona ku social media wonke umuntu usiyazi ku live kuyakhulunywa ngalihla ngaliphalazi la ngalibalele abantu sebazi ukuthi yini ledliwayo nephalazwayo ila ngalibalele ngoba kusasemfihlo kodwa ke kulapho ke ngoba sekuphuma imfihlo sekumosheka isimo sobunyanga sekwakhela manje ini igebengu yayibona iqala lapho ngoba imfihlo lena yakhelwe ukuthi yaziwa abantu abadlule kuleyo ndlela ngoba imfihlo ikhona even nakuma professions afana nemedicine uthola ukuthi thina sazi amanzi is water ngescience mhlambe kuthiwa ngama elements kuthiwe H2O yes kodwa bona banalo igama abalisebenzisayo for amanzi esibhedlela uyabona kuyimfihlo yobudokotela nje kusho ukuthi mawuqala wazi amagama njalo wazi ama jargons athize kuyabonisa ukuthi ngempela ustudishile medicine mhlambe or wake waba within the environment ye medicine so kuyasibuyisa isithunzi lokho yabo Ngifuna ke singene endaweni yokuqinisa emkhulu ne ngifuna ke sithomele from a beginning uyini uqiniswa okay ukuqinisa linguistically ngesizulu kusho to tidy up something linguistically ne ngokulimi lesizulu lesinguni esixhoseni nasesindebeleni naseswatini uqinisa is to tidy something up uyabo ukuthi ingabi loose that is linguistic meaning kodwa ke ukuqinisa ngokubunyanga noma ngokulapha kwendabuko sizothi fortification ngokwesilungu ifortification usebenzisa into ethize bese wenza umuntu ukuthi ebe safe uyamprotecta umuntu ngemithi ukuqinisa lokho noma uqinisa umuzi ubopha indlu ukuthi iqine abantu bangamani nje bayigangele kuyona fortification ngokwesilungu ngike senze i-example yemoto ne and then other examples we'll get into them ne uqinisa imoto how important it is uqinisa imoto especially esikhathini samanje kubalekile ukuyiqinisa imoto kodwa ke awumani nje uyiqinise imoto kokuqala ne ngoba imoto azifani
kukhona imoto oyithenga egarage saseyintsha, you are a first owner. Kube nemoto oyithenga komunye umuntu naye ayithenga komunye umuntu kanjalo inomlando mhlambe ama previous owners. Ukuyiqinisa kwakho akufani, kubalekile ukuyiqinisa imoto ngoba imoto at risk yokutshontshwa number 1. Yes. Okwesibili at risk yokuthakatheka, imoto iyathakatheka njengomuntu. Ukuthi ithakatheka ihlezifa njalo ikhosta imali and all those things. Qine kuze kulwa la endlini lonkosikazi kanti imoto nje igangelwe nje. Imoto ukuthi ingakufaki engozini uyangithola eswele, and imoto ukuthi ibe nesithunzi. Ingadeleleki kakhulu bese ke kulokuqinisa sometimes kufakwe nezimo zokuganga-ke ngemoto lapho uyenza ukuthi ibe uphunyuka abamphethe for the sake yokuthi ama traffic copini ingahambi imiswa nje. Uyabona ke iyaqiniswa imoto, the purpose of it ukuthi nje kuphela imoto ayibe safe. So mama ufaka amakhatha wakho lapho kusho ukuthi ngidlula kuphela kuma JMPD. Yeah, kuyenzeka lokho into ekhona yenzakala iphilayo futhi ngoba mawuqinisa imoto ukuthi ingabi kusho ukuthi wena angithi umuntu uyakhulunyiswa ukuthi uphi mandate uthi ufuna kwenzakaleni. Mhlambe uyasho ukuthi kubantu abazokuhijack omunye umuntu ajika thina nasemaphoyisini mayingami mabangayiboni nasemaphoyisini thola ukuthi kuyenzakala ukuthi umuntu benze roadblock lapha yana imoto isiyavela. Yes. Ithi mayivela umuntu mhlamba ayibonise sekude, ithi mayisondela kube nento yenzakalayo kulowo muntu ekumele ayimise mhlamba iphoyisa. Uthola masikazosondela ashisele umchamo ashifte ngoba uyo i1 bekahlela ukuyimisa aplan ukuyimisa besiyadlula ke survivor kanjalo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi mayiqala ivela imoto ashawo uvalo nje idlula imoto kanjalo kuningi okwenzakalayo. Angikwazi ke ukufakazela kulokho ngoba I'm not a metro police, but our metro police will comment here on this session ukuthi okay kusho ukuthi that's why linyilaka kathi kubisi imoto kwenzakala so kusho ukuthi kwakusebenza impande ethile lapha ngoba izinto ezikhona abantu bakithi abantu abaphila bayakwazi lokho noma bangakwazi uzo recall umuntu uthi okay lento le yake yangenzakalela mina ngithi ngimisa imoto ethile kwaba nenkinga imoto yagcina idlula ngayithola seyidlulile ukuthi le moto bengithi ngiyayimisa ngazi kwenzakaleni. Ukuthi nalabo abangana ama driver's license they can survive if like kunamakhatha ukuthi anga driver. Bahlala ba survive all the time nabangasebenzisa umuthi ba survive ngana driver's license eSouth Africa ngendlela yabo banayo i driver's license engena esikhwameni yabo if you know what I'm saying, but imoto nje kahle kahle the whole purpose yobunyanga is to do right things, not wrong things. Yeah. Is to do right things, not wrong things. Ngoba singaqinisela yona imoto mhlambi iqiniswe ngempela ngoba una driver's license kodwa mhla kwenzakala ngebhadi kwachayiseka wena kuyoboshwa wena ungana driver's license ule ku right. So that is the danger of it, uyabona. Yeah. So yazi kunama good December right now, ne? So there will be a lot of accidents, yes. This and that and that. Yes. So I heard, ne, ukuthi if on these roads, ne, there is a group of people or satanism or some beliefs, ne, they target these main roads ukuthi kube nama accident. Ne? So I want to relate it with uqinisa kwemoto ukuthi uphephe kangakanani if wena imoto yakho uyiqinisile and kuna these beliefs abantu ukuthi they attack this road ukuthi benama accident. So how safe I am if ngiqinisile yami imoto? Okay, uba safe kakhulu ngoba njengoba ngichazile kokuqala ukuthi uqinisa imoto siqinisela ama purposes amaningi ne. So one of the main purposes ukuthi ube safe inihambeni emakhaya kahle ngoba kwesinye isikhathi kukhona abantu abenza ama ritual imikhuba abayenzayo ukuvuselela ekumele kuclaimeke impilo zabantu kube negazi eliningi elichithekayo. Akuyona imfihlo ke if umuntu ungekho ignorant eSouth Africa uyazi ukuthi kukhona isikhathi esibizwa nge festive season
season. I-festive season kuningi okwenzakala emotweni ebantwini inabantu bavukelana amandla uthola ukuthi umuntu bathi over excited kanti usethathwe imikhuba ethile waselimaza omunye umuntu ungena esihlahleni kanjalo in all those things emoto aqeda nokuyithenga imoto yakhona so yona ilentuzana umuthi uyakunceda ukuthi ungabi ku accident kodwa ke at a certain time negligence nayo ungagcina ucabana nenyanga uthi haya ekusebenzanga kahle kanti wena you are negligent ngoba at the end of the day umuthi uhambelana neaction esikhathini esiningi lokho kuyiqinisa abantu bakithi mele bakwazi bafethu ukuthi umuthi all the time uhambisana nani neaction ngoba kumele ube responsible kwawena nje ngoba ngeke uzothi for an example imoto yami iqinisiwe ngifuna ukubona ukuthi ngeke izeshaya isibona izalishayisa izolishaya isibona leki nomuthi onamandla kuyona. Sure. All right. But again, mangisabuke le ama accident endleleni ne. Kunempoko like kunemimoya yipoko, you know? Like inendlela like ngisakhuluma ngayo the other day lebathi kwaNdebele eMiloto Road, ne. Bathi kunempoko lapha kunithusa usa driver lapha. Ufi umuntu athi ufuna lift, umguy lift. And then the next thing man sa driver like endleleni and then the next thing lo umuntu akasekho. Yeah. So ngifuna understand lapho ukuthi mawuqinisa imoto is it possible ukuthi accidental ungagibeza isipoko emotweni yakho? Akukho lula ukuthi ungagibeza isipoko emotweni yakho uma imoto yakho ngempela iqiniseke kahle ngoba ukhumbula ukuthi kuyathakwa lapha kunemithi engena iwasho la kungena imithi ejulile kungena amafutha elwane ethize kungena amathambo elwane ethize not umuntu kodwa ke amathambo animal bones ne angenayo khona lapha kuyathakwa kube nemithi ethile evusa wonke lamandla kube into eyi1 kube ngathi ukhanda ientity ethile spiritually ezokwazi ukuthi ixoshe imikhuba efana nayo ipoko ixoshe imkhuba efana nemimoya ethunyelwe ukuthi uzongena ku accident ngoba iyavuswa eminye imithi ukuthi ifake wena engozini uluze control but bowule ku driver for many years okazi ube ku accident udrivele belungu mhla uthenga imoto ungene ku accident ezomangaza abantu ukuthi kanjani ngoba you are a good driver you are a careful driver into efana nalezo so lapha yana vele isipoko ngeke sikwazi ukuthi singakusondela kakhulu lapha yana ngoba kunento exoshayo mawule kuhamba from endleleni and as I notice lento leyo ukuthi asithathe serious ngale ndlela because ngathi sinokuba ignorant nyana when it comes to uqinisa kwemoto you know sure. Yes, it's hectic. So bengifuna ukubuzana nasi enye into ke ne. Mawuqinisa imoto, lese ngiqinisile imoto yami eright. Imithetho ithini? Imithetho yemoto izothintana kakhulu nemithetho yemoto noma engaqiniswanga. Ngizoyenza iexample elula nje kuphela. Ngizoyibeka ke imithetho ngokulandelana kwayo. Uqinisa imoto 1 imithetho izodetermine ukuthi uyifake ini uhlanganise kanjani impande zakho noma imithi yakho eqiniseni ne kodwa ke esikhathini esiningi umuthi emotweni awuzwani neintimacy phakathi kwemoto kunalomkhuba lo ukuthi abantu baphendule imoto i-guest house balala ningaphakathi sidalwa nje noma ingaqiniswanga imoto makunjalo esikhathini esiningi imoto uyibulala amandla ne ngoba imoto izofa njalo ngokuthi usuke wa engage ku exchange of energy phakathi emotweni wase ngena umoya ongekho right izofa imoto so engaging sexually uma ulentuzana imoto mayiqinisiwe izobulala lemithi igcine lemithi ingasasebenzi kahle okwesibili mase sithakile lapha yana kunezinto ezakho njenganomuntu kule ikhwama efakwa emotweni ezincanyana esithi inceba ne inceba lesifakayo uthola ukuthi inotho lakho mhlambi inegazi lakho mhlambi inenwele zakho mhlambi inensila yakho noma kanjani engaphakathi ukuthi yazeke ukuthi okay nangu umnikazi wemoto omunye umuntu manje idriver ni3 ni4
kumele zibe khona kuyenzakala ukuthi mhlambi yazi wena imoto ukuthi nanga umuntu ongidriver bese uthi mase udaki uyinikeza omunye umuntu mhlambi uyinikeza omunye umuntu ayimazi yona ke isifunda ukuthi lo muntu mhlambi ufuna ukuganga thola ukuthi idriver uye besiba neaccident wesabuya zolwa nawe umuntu uyinyanga ngoba awumphanga umthetho awumchazelanga futhi owesibili umthetho uthi oqala isex is2 ukuthi ngeke exchange ngemoto yakho lekuyinikeza abanye abantu ngoba sikhula thina sifundisa ukuthi imoto ifana nomfazi umfazi ngeke ule kubolekisana naye ngoba ubolekisana naye uzoluza respect for wena lo mfazi nemoto kuba kanjalo then owes3 ukuthi esikhathini esiningi kumele imoto lena uyihloniphe wena ngendlela eziningi nayo uzokwazi ukuhlonipha ngoba imoya ethile kuningi nje singakusho ngeke kuba ngenza nje umzekelo ngokuthi kuya ngokuthi nithake kanjani mangithi nithayile inhlanganisa imithi kanjani eqiniseni imoto then nangabe le mithi yafana nomuthi oqinisa umuzi kusho ukuthini kusho ukuthi lapha emzini ofanele kungadavazwa ngeke ifane nomuntu oqinisa umuzi ngoba umuzi stationary moto immobile so obviously iscience ngoba ukhumbula ukuthi thina ukuhlanganisa izinto zethu kuyichemistry lento le ukuthi uthatha umuntu othile nomuntu othile uyahlanganisa usebenza ini mase uhlangene so ngeke kufane umuzi wona vele kumele abantu benze ingane lapho so automatically le masingish sexual so awukwazi ukufaka umuntu ozophikisana nocansi ekubeni uqinisela abantu umuzi uyangithola into engeke uzuthi lo ngofaka ekamereni bese ubekela abantu umthetho ukuthi bangayenzi engagement ekitchen that will be very wrong uyabona uyobu control manje impilo zabantu unnecessarily yes yeah so mayeke la emizini khona ke in most cases what is the reason for ukuthi uqinise umuzi umuzi uyaqinisa ngoba uqinisela number 1 ubugebengu kunama house breaking enzakalayo emzini ngoba umuzi lo usunganasithunzi igebengu vele mentally nasengqondweni yabo noma ngaba nama item expensive bayazi engqondweni ukuthi lo muntu siyamdelela noma siyamhlonipha umuntu abamhloniphayo nomuntu futhi abamsabayo abangeni ngisho noma ngasho umnyango uvuleke kanjani ngeke baze bangene ngoba bayamsaba ukuthi laphana kuhlala umuntu oyingozi so there's no need ukuthi angaqinisa or kanjani so esikhathini esiningi uqinisela ukuthi abantu la umuzi lo bangagangi kuona kungabi nabantu afika bazophula that is number 1 okwesibili ukuthi nabathakathi futhi bangayenzi umuzi ukuthi uphenduke indlu edelelekile kunini abantu basemndenini uthola kwesisikhathi abantu bayaxabana abazwani kungene ichitho phakathi kulo muzi ingoba kukhona umuntu mhlambe oshiye umuthi lapha ebaleni ukuthi nihlezi inxabano abanye abantu bashiya imithi engaze icede abantu ikhona imithi engaziceda abantu thoka ukuthi emndenini nihlezini yafa all the time kanti umkhokha usendlini thoka ukuthi ubekwe ekamereni othile umuntu othize once umuntu walala lapha yana mabase babhekisisa history abantu abake bahamba emhlabeni uthoka ukuthi ubani washona because of uke walala lapha na leyo mimoya mhlambe kuthiwa kunemidliwa imimoya destroyer abantu khona lapho yeah I'm worried about your mic as angaziyenza njani yeah all right so njengoba sakhuluma sachaza ukuthi imizi kuyibethela uyiqinisa because of this and that so normally emizini vane kuba nama challenges anjani if except maybe lezo zibalileko zokubreaka ini nabathakathi vane kube nama challenges anjani in terms of if imizi akhona kaqiniswa banokuhlushwa imimoya ithi ngenze example kuyenzeka kwesinye isikhathi njengoba ngisho ngithi uqinisa sibheka ukuthi lapho uqinisa khona into efana nomuzi nemoto nebusiness uyabona phandle komuntu direct umuzi uthengile njengoba uthenga wena ubone ukuthi ogogo nomkhulu bakuvulele inhlanhla wawuthenga cheap kanti lo muzi uyinkinga kuke kwabula umuntu for an example kulowo muzi loyo umoya wakhe still roaming around so uzothi lo moya lo ngoba ubulawe kabuhlungu
ukwazi ukuthi uvuke njalo ngentukuthelo bese uyanikhama nibe nama nightmares ningabi right ngoba lo muntu lona ushonelwe lapha yana ukaze uhlanjululwe lo muzi bese uyaqiniswa ngoba ngeke uqinise umuzi ungawuhlambululanga okwesibili uthola ukuthi mhlambe kunabathakathi abathumela izinto lapha yana ukuthi banhonte lapha ebusuku manithini khona noma nasemini kunokuyizinto nanani kukhona imoya ephilayo kwesinye isikhathi abanye abantu ngoba sesize sabona nasindabeni ubufakazi balokho ukuthi abanye abantu bambulala umuntu asabumkhiphela ngaphandle omncwaba asawumakhilwane besamgubhela khona lapha ebalini uthola ukuthi uyagubha uyabisela wena nje ulala kanje awazi ukuthi kunesidumbu lapho ngaphansi no lusting so mangala nje ebusuku unama episode ongawa understand uyabo kwesinye isikhathi uthola ukuthi khona lapho ekhaya kwakukhona umuntu wayahambile wayothatha lento wayothwala lo muntu lona kukhona iroom lapho la kuhlala leyo nto le elingavulwa lelo room lelo elivulwa umnikazi nje kuphela ngoba kune altar yakhe la afika khulume nalezini useshonileke manje lo muntu lo seziba out of control ziyabahlula abantwana badayisela umuzi madayisela umuzi badayisela wena umuzi wena wazi wena ukuthi kukhona into ehlala lana noma khona into ebeyihlala lana mhlambe kwasuswa leyo altar kodwa umoya waleyo nto le uzophila la ngoba lento lena phela isgroup is just material uyabona that is natural ethakiwe ngemithi kwavuswa into leyo nto leyo akusho ukuthi entirely mawususa isigubhu lento ngeke uzube nesho ukuthi ngaphinde ihlale la in that space beyihlala kuso outside that container iyakwazi ukuphila so sibheka izinto ezinjalo ngoba esikhathini esiningi ama patient esiba nawo noma abantu abafuna uqiniselwa umuzi basuke ba experience ama episode akukho lulu umuntu angasukeleka nje athi ngikhulu ngicela uzongiqinisela umuzi ngaphandle komuntu owazi izinto zesintu ukuthi ngithenga umuzi mkhulu ngaphambi kokuthi ngene ngiyacela ukuthi uzoqinisa lapha kodwa ke isikhathini esiningi kuba ama reactions ngoba kusuke kunama actions enzakalayo lapha nabesathi mkhulu bengicela ufike lapha uzongiqinisela lapha endlini ngoba kunenkinga kuyashisa kufudumele siyajuluka sazi kwenzakalani kanti kune presence of a certain spirit entity esikhona isibathomentayo nesibahantayo khona lapha ngingizipha what episode have you met kuleli khambo lakho lokuba ugobela ngimithe ama episode amaningi ngiyafisa ukuthi ngathi ngawabeka kodwa ke ngithi izinto esizenza nabantu babusilume njengawe so mangayikhuluma mhlambe ngizobe ngibosha ubudlelwane nomuntu mangabe kobu accurate mina personally personal kancane. All right. But yes, it's funny enough because you will never mention that person's name. Also, anonymous, and I believe that it's one of those things as when abantu babe aware there are certain things we don't believe them. We see them on the television, but there is the other side to we've never witnessed them. But when njengomuntu okhambeleli khambo, you know exactly these things they do happen. So it will be like in a form of education. Yes, they do happen. Yeah. I can make a classical example of one patient ngoba uke washo yena self that person to say ukuthi in fact he has wrote somewhere ngikhuluma in one of the platforms dala then ngathi mangimthinta wathi mkhulu mina nginamahloni niwe wanceda ngakhona ngoba isimo sami I'm always telling people this is what happens. I'm not going to say name. Kuke kwenzeka ukuthi umuntu wathenga indlu. All right. Kanti lendlu lena uya understand ineyidumbi ezithu ezashonela lapha ya. So this guy what he was doing, this person beku within umthetho wakhe ukuthi uma ezovuselela into yakhe ubethathe lento dala ethatha ukuthwala. So all the time makazovuselela ukuthwala kumele abe nentombi azwane nayo. So lentombi lena mayiqala nje ilentuzana ikhulelwa lentombi lena ne bese eyiphuzisa something ukuthi ibulale ingane ngaphakathi kube ngathi miscarriage uyayithola abulala ingane kube miscarriage so kwenzeka ibili so manje ngoba lento is not a normal miscarriage into egilwe ngemithi nemikhuba phakathi so automatically what happens ngalesikhathi enza imiscarriage umntwana amluza
uyangithola natural angithi kubazokhipha ilentuzana umntwana lapha ama remains omntwana esibhedlele bamclean ama scrum nani bese ke kuzongenelela thina ke sesincede ukuthi sidonse umoya walomntwana ngithi ukwazi ukuya endaweni safe kuyo lapha emsamo wasekhaya noma kanjani mhlawumbe nogogo nomkhulu manje ngoba lengane ibithwebulwa you understand umoya wayo so once mayenza miscarriage khona lapha endlini amphuzise bahleli bese ayakhala umuntu hey inini kanti mase kucala ishale miscarriage yami sesibhedlela umoya sosele kuphi ekhaya so manje uyazwa ke sidila nani nomoya wesithwalo sibe nama innocent souls awu2 uyangithola hambile that was a critical case so le ndoda iqale ngokuthi njalo ebusuku uthengile lo muzi lona ngoba uthe makashona lo baba lo badayisa umuzi so mabadayisa umuzi all the time maqala urealize after mase kuzamapho maqala thulungisa umuzi uyangithola all the time kuba nenkinga ulahlelwa imali uba nama challenges amaningi angayinaki lento the other time ke waseqala sephupha abantwana uphupha abantwana bayakhala lana bakhala ekhoneni nani yasimsukumisa ke lonto ukuthi hey mkhulu khona into enga understanding ngithola umuzi lana omusha engihlala kuona kodwa ke kimi njalo ngileke ngibona abantwana abaphupha ngiyamtshela ngithi kusho ukuthi kunesibhoko ngoba if lento lena ivela kaningi it's an outcry yomoya walabantwana ngiyamtshela so ngithi kusho ukuthi mhlambe ngenzeka kube khona abantwana abashonele lapha nothi no umuntu wahlala lapha from the previous history azange azabe nabantwana you understand yena lo muntu lona umuntu oyoung so mina ngithengiselwa ama parents wakhe and all those things basho ukuthi bekahlala lapha na yena akakazabe nabantwana ngitho wathatha isinqumo ngithi uthi uzosebenza kanjani mina ngaya innocent uthi ngiyodila nani nesimo semoya abantwana harmless ukuthi labantwana ini kodwa ke mangithi ngiyalapha mase ngihlola sengithola ukuthi no man imbangela yalabantwana ngoba kunabantwana lapha yana bangabe bashone kanjani and all those things it's a query for me angeke ngiye emzini wakho ngingawuhlolanga umuzi wakho kumele ngiuhlole kuqala ngazi ukuthi ngiyohlangabezana nani so that nami izinto engizoyiphatha kimi nezinto engizoyigcaba ezinye emzimbeni zikwazi ukungivikela ngoba ngathi nginceda wena bese ebusuku kufike ekukhameke mina lapha na bese ngiyashona nganamuntu onginceda ngoba phela mina inyanga umama kuyona inyanga abantwana kubona inyanga uyabona akekho onganginceda so mase ngithi ngiyabuya sengiyamtshela uthi mkhulu ngithi akungitholele lento lesiconfirm eqala ngoba mina ngibona kanje uyabo bathi mabaseyabuza bathi hayena bekumuntu velwa amabhizinisi ngeke sazi ukuthi uyabona ngoba ibuzwa ngokuhlonipha ngase ngidila nayo ke ukudila nayo ke kwaba inkinga mkhulu yacisha ngibulala le yanto kodwa ke ngoba ngangidila nento ejulile lento enzima ebengana understanding deeper to yona kodwa ke ngenhlanhla yagcina isi right wayesathula ke ingakho lo baba uke washo ukuthi cha kusho ukuthi I was accused during those time ukuthi nina inyanga zaba TikTok niyigebengu nina inyanga zabo Facebook niyigebengu kwaku Facebook ngiteacher something wasebhala yena ukuthi lo muntu wanginceda kabe bunzimeni okwakuzothatha impilo yami uyabona so kulapho ke ngirelate leso story kuyena ngisibeka nje sibe on podcast ukuthi ake ngadila ne situation enjalo so mayeke nangabe kunjalo kusho ukuthini kusho ukuthi lento le ngeke yasuka ya lese mhlambi njengoba kusho ukuthi beyenziwa ubani then washona then nase kune new owner le new owner siyihlala lapho kusho ukuthi na if like thana so aba pregnant bengeke abe affected kule pregnancy yakhe nje oh intombazana yes the new owner inyu owner bekuyindoda yeah yes so I wouldn't know ngoba bekuyindoda kodwa ngithi into engisho ukuthi the previous owner kwakuumuntu obekumele abe namantombazana once intombazana yapreka like i-girlfriend my preka uyoshesha bona bese within makanayo le ntombazana mhlawumbe ingakanaki or mhlawumbe inakile isazomtshela bese ephuzisa something ibulale ini umntwana mathola khala nje kuba ngathi uzwa amapain isene miscarriage mayisesibhedlela umoya womntwana sothwebulekile kulendlu baphuma nje kulomuzi umoya womntwana awusekho you understand so thwebulekile I can imagine how many spirits abantwana ke msikulapha umuzi la umuzi
kulowo muzi njalo. It was too nje sidile na ungazike ukuthi kube bekaphila lo muntu beyazoqhubeka yenza engakhe mhlambi noma bekumele enze 2 bese na impilo yakhe igciniwelela ngale. Yeah. Yazi nginokubona manje elokishini vele like imizi le ethengiwayo uthosa ukuthi bathi hey lapha ighost house lapha abantu bangena baphuma and you be like kwenzakalani la ighost vele iyaphuma emzini wayo. Yeah, biqiniso kukhona lokho many houses. I think abantu yabona mina ngithanda ukuthi babu Slumi singage nabantu kakhulu ku comment section. Asho ukuthi ngiyazi ngakithi khona ighost house uyabo singakhulumi ngathi program abantu sikhona izinto ezinjalo kukhona imizi ethi umuntu makalele ebusuku ezwe ngathi kuzophuma umoya uyangithola njalo ubona kuba nalento ukuthi kukhona into ephakama engathi ithwebula umoya wami alwa nawo all the time ukuthi umoya ubuye umuntu agcina abaleka kulowo muzi abona ukuthi hayi ngeke ngilunge ngirentile futhi kulomuzi lona umnikazi urentisi ngoba kwayena umnikazi uyazi inkinga mhlambe ezilapha ezinye wayithenga zangazayilungisela ngoba uyakholwa yabo usezame konke akukho wrong ngekukholwa abafowethu kodwa into engizoyisho ukuthi ezinye izinto azudinga umthandazo zidinga impande yona le dalo uNkulunkulu abizi kanti kini bazothatha amakhatha hayi bakhona abantu abanjani asemndenini yethu bakhona abantu abaxolela ukuhamba emhlabeni sazi inkinga zabo ukuthi hayi uhlushwa yini uthi mabatshela bathe ufuna umrecruit ebungomeni ule kubona umzala wakhe so uyathula uzothini uyabona ke wese makahamba bathi hayi intando kaNkulunkulu makasekabuya futhi ekhala kulabo asemndenini ngicela ningenzele umqombothi nani bathi angeke akusuye wayengakholwa emqombothini lo muntu lona leli demoni so what can we say we cannot control people's life kodwa ke sinceda laba abancedakala ngoba vele healing it's a two people's thing uyabo mawufika wena sepatient mina is a healer we need to help each other ukuthi mina ngithi sebenzisa nje na kumele wenze kanjani if ungayenzi kanjani ngeke kusenzele umuthi. How important it is cleansing umuzi wakho and how often you should cleanse your house if it is important? It's very important to cleanse umuthi from nje uqiniseni umuthi ngeke uqinise umuthi umuzi ungawucleansanga kumele uqale ushanele uyabona so that uzowazi ukucleanse ume kahle umuzi so mostly it's very important ukuthi make it a norm at least once a year just do a cleansing nje good cleanse nje just once a year ikakhulukazi mawaqinisa kodwa mawuqinisile kuya ngokuthi umuntu uthake imithenjana for an example uthola ukuthi mawuzoqinisa uzothi 3 years 5 years uphinde ubuye after 3 years or 5 years ngiyazi ukuthi abantu bazobuza ukuthi why sense izinto etemporary ithi ngijule kulomuthi lo kule ndaba yomuthi ukuthi mawuqinisa umuzi kwenzakalani kuyenzeka ngesinye isikhathi uyangithola ngihambe ngiyothenga amafutha wani webhubesi ibhubesi li territorial li protective over area yalo and li protective for everything that belongs to that lion ngithi so ngithatha amafutha mina webhubesi mawulibheka ibhubesi literal amafutha khona ubona into efile uyangizwa kanti into efile ephefumulayo iyakwazi ukuthi ivuswe spiritually uyangizwa so mangithatha amafutha lebhubesi mhlambe leli bhubesi for an example liphila boma 13 years ngenza iexample bese after 13 years ibhubesi liyashona total phila isikhathi esithi so mangithatha amafutha ebhubesi lapha I estimate ukuthi leli bhubesi elikhulu mhlambe emuntwini ukuthi wathathe ebhubesi lingakanani elikhulu bese athi for mina ukuthi ngibe on the safe side bese ngithi no ngoba ngifaka amafutha ebhubesi nemithethile kumele lemithi ingakafi amandla ngoba naturally kumele lishone lebhubesi maybe after 15 years nithi buy after 3 years ngoba if ungabuya after 3 years inkinga zakho singaba more than before ngoba lento engiyivikile ibivikwa yini lebhubesi so lebhubesi lela lisana amandla ke manje yikho kuthiwa imithi yavuselelwa khona ilanguage ukuthi wazovuselela imithi ngoba siyayazi ukuthi lezi zinto esenza ngazo zibekelwe indalo ethize uyangithola so yikho at a certain time noma umuntu ethuthathe lento bamtshela ukuthi wena after 10 years uzoshona ngenyanga ethile ingoba bane information ne data abayaziyo ukuthi ilinka to what ezokwazi ukutshela so that's why ekugcineni kumele ivuselelwe leyo nto leyo
not ukuthi mhlambi ischeme sokwenza imali iscience esisebenzisayo kakhulu ngoba noma engahlala lo muntu loyo izinto ziright for 5 years akazabe nenkinga but mawuthe 5 years wena after 5 years uzobona yohlabezana nenkinga uthola ukuthi usekufuna desperate mhlamba ukho ngaleso sikhathi uyabona yazi ngithanda ukuthi it protects igebengu babe nevalo nabathi bazokwenza ama break in so umbuzo wami ukuthi kuwaba nawo ama break in wena mina lapha yana ngihlala khona yazi mina la ngihlala khona ngina gate number 1 anginabonda it's like uyabona indlu elapha yana kuma golf estate akubona ama golf estate kodwa ngihlala emaplotini mina indawo ngihlala kuyo nama plot ilike ivulekile ngangena ngalo ngapha akuna gate lapha angina butler uyangithola angina butler lapha yana engifakile emawindini angina gate lapha ya uyayibona uyalala umnyango uvulekile ngisho nokhiya lapha yana asinayikhiya uyabona siyavala nje umnyango sabe all those things uyangithola ngoba umuzi wenyanga umuzi wenyanga vele kumele uvikeleke futhi uvikeleke ngento ejule kakhulu ngoba phela wena awunazi izithi akumelanga uzakhe izithi for an example mina nje ngikholelwe eqinisweni mawufika nje kumina into ongasebenzi ngizokurefera uyayizwa awuthathi wonke umuntu ubutha benyanga nomuntu ubugebengu so mina angizwani nokuthi ngibangele ubutha uyangiunderstand angifuni ukugebenga abantu that is number 1 kodwa ke igebengu azingeni ngoba uyisitha sabo bangena ngoba babona into abangayithatha abangayidayisa ibafakile imali umsebenzi kubona it has nothing to do nokuthandana nawe nokukuzonda kodwa ke mabakusaba noma bashawa uvalo akukho lula ukuthi bangamani bangene so leyo nto leyo siyayimisa ke thina njengenyanga sometimes nobuthakathi futhi kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu abe isitha sakho just because of uncedo omunye umuntu mhlambe wena uyafika nje unelumbo lokufa bebakubekela ukuthi uzofa njalo uphupha ule kuwa kodwa awuvuki njalo uphuphule kuwa awuvuki uyangizwa nini uphamiswa ukuthi ukuwa kwakho was rough and wabona usuphuma igazi bese uthi leliphupho kade sithi kukhona umuntu ofuna ukuqumba phansi li straight forward leliphupho bese siyakulapha sithi mase sikulapha bese uyaphila umuntu athola ukuthi uyaphila wese uzenzani uzobona ukuthi nangu umuntu omlwelayo ithi ngigadle yena so kungakho ke kumele indumba yomuntu iqine ngisho ngithi iqina kakhulu uyibethele wena self nomndini wakho ukuthi ngisho nomuntu othi uphonsela izulu uyangithola izulu lishaye ngaphandle lingashaye ngaphakathi ngoba wena uthathe insila yakho nenwele zakho namazipho wakho nezinto ezama dead cells wakho wase uyivusa njengento ephilayo wayilahlela ngaphandle kwebala wayigubhela somewhere then yashaya ngalena ke ngoba bathi ayishaya ushobe elikhulu ishaye ngalena yena eje uthi hayi ngimqumbile ngombani ahlangane nawo hamba that's what we do yazi ngivuke ngina this thing la ngwarekile mara ngiyazuza ukuthi mara ngware ngibani ebusuku cause like mangilele yabo so ngiyazuza ke mara ukuthi kwenzekini why ngivuke nginesikala shukuthi there is someone ongiphusako yabo hayi kwesisikhathi bafethu amazipha yakwenza lokho angithi mawulele ebusuku lekujika mhlawumbe ukhwayila unakile yabona ya uthothi awunakile ukuthi inino uze umuntu athi ngivuke inama scratch la canga ukuthi mhlawumbe sekunotikoloji kanti ende kuba nzima ke masenjalo ngoba umuntu bakasakholilwe lokho ukumsusa ukuthi uke waqaba ukuthi mhlambi injobo wenza manicure yakho lana ngenzeka ukuthi wena ekhwayile mhlambi ebusuku mawulele yabo wesakuphikise kodwa kana power yasebusuku ngoba ebusuku phela masolala awuna power uyabona ungaphupha ugijima ebusuku ukuyenzeka ubanje le nto le idecree yasebusuku ukulala vele it's a temporal death uyabona izinto ezenzakala ebusuku esikhathi asina power over zona uyabona ziyenzakala nje okay asikhulume ngokuqinisa komuntu ke asingene endaweni yomuntu ukuthi why isiqiniso sibabantu ngokuthi hayi sisiyaphila nje sonke nje kumnandi nayo umuntu futhi kumele iqiniswe umuntu uqinisa ke umuntu for protection ngoba sikhuluma ngakho ngoba kukhona ukuqinisa umuntu umqinisele nje amandla ne mhlambe nalokho ngizokuthinta ukuthi uma umqinisela amandla umuntu umqinisa kanjani for i protection
umuntu uyafana nomuzi nemoto uyahamba emgwaqweni bambamba inkunzi uyathukwa umuntu engenzanga lutho ngoba akanasi isithunzi akahlonipheki lo muntu akanayo lento eyenza ukuthi abantu bamsabe for an example to a certain level ngoba phela kumelanga umuntu esatsha ukudlulela ngoba manje umuntu mayesatsha ukudlulela uyobulawa igwala ngoba igwala just wena wamqhukuluza nje uyakubulala ngoba ucanga ukuthi mawungarethelita uma ngaphendula uzomshaya so manje na ke umuntu uyaqiniswa bese ukuqinisa komuntu siyamgcaba. Okay, yeah, siyamkhatha yebo uyamkhatha uyabona futhi masithi 11 numerology le yangithi u1 ababili so is 1 until 10 plus 1 is 11 angithi bese ke kumele umgcabe indawo ezi11 vele emzimbeni yo yeah iscience yakhona ke nebusweni even here like on the cheeks I used to see Zulu lapho kusuke kusiko lesibo kusikompilo ne it's like there are certain areas in KZN lapho bagcwaba khona kuyisiko elenziwe ekhaya lelo kodwa ke nalo nona lelo kusetshenziswa impande ethile kulabo bantu labo ngiyangithola ngeke ngilibalula ukuthi balenzela ini but nalo liyahlangana neprotection kodwa lenzelwa kuphi emndenini kakhulu so mina sengizosho nje mafika njengenyanga mangizogcaba angiqali nje ngigcabe all the time awuzoqinisa umuntu umprotector umuntu kumele umgeze lo muntu loyo indlu uyayishanela nemoto uyayithwebula you understand imoto mangithi uyayithwebula nomuzi uyawuthwebula uyawushanela kusho ukuthi kumele ukhiphe izinto ezisemotweni maybe there's a previous owner uyangithola bekanezinto zakhe lapha yana wangayikhipha makayidayisa uyangithola uthola ukuthi kwesinye isikhathi angithi bafowethu angazi noma niyakwazi lokho kancane ngibuyele emotweni ngizobe emontweni engingathi ngikushiya ngasemofa kuyenzeka kwesinye isikhathi uhamba uyothenga uye kuma spares scrap yard uyothenga iparts ne uthenga ipart yemoto lapha yana ekumele imisi imoto yakho bese imoto yakhe yahamba bese mase uqeda uyithole leyo parts iphuma kwenye imoto uyifake emotweni imoto idume ngempela imoto ihambi after ihamba imoto ayikhula imoto yakho uyayazi vele solokwaba nayo ukuthi iqinile le moto le ufake leyo party leyo ihambe after a certain time mhlawumbe ungene ku accident ngalo moto or sometimes ibe nenkinga sekugula lokhu sekumosheka lokhu lungisa ngapha nawo ingoba uthola ukuthi leyo moto leyo mhlambe kuyenzakala ukuthi leyo moto yayiqinisiwe so everything that belongs to that car is strengthened wena mawuyithatha uyifake emotweni yakho iza nomkhokha ukuthi ngathi utshontshe imoto leya so izohamba ihlupha kakhulu uyabona khona izinto ekubele zicleanse uyabona yazi abantu bakithi abakwazi lokho ukuthi mawuthenga iparts ye second hand ukuthi ingakubangeli inkinga kumele uyicleanse leyo part leyo uyangithola then uzoyifaka emotweni emuntwini ke umuntu uyagcatshwa indoda nomfazi uyagcatshwa kodwa umntwana omncane ongaka reach puberty stage akukuhle ukuthi umgcabe uyayibona umuntu ungene straight egazini kuye rather uthathe ilentuzana umqinise ngensila yakhe like for an example umkhandele intambo bese ihlanganiswa nemithi yokuvika uyabo bese maceda besayifaka la ekhalweni bese ke izothintana nomzimba wakhe nensila yakhe bese aba protected ngoba umntwana it's a very sensitive person uyangithola kungenzeka uthweni uyamgcaba umfaka izinto la lezo zinto ezifakayo lana kumele zimvikele bese siyavela emntwaneni ngoba abantwana babona izinto esingayiboni thina wesahlala ebusuka lekakhala ngihlushwa yini nginokubona indlovu nginokubona ini ebusuku uyabona wese mhlambe ngoba inyanga bemgcabile one thing nje umntwana waphupha ilwane umntwana waphupha amabhubisi nani first thing that comes in now in our time ukuthi imela yothwasa kantayi ilwane ezimvikelayo lo mntwana lo efaka ugobela ngoba sivikelwa ama energies wehlahla nelwane sivikelwa yiwo so mina ngicabuleko wangenza konke lokho kusho ukuthi ngiprotected against what then you are protected against irobbery ukuthi bakubamba inkonzi you are protected from imithi ukuthi ungathakatheki bangakushayi bakuthakathe ngemithi kwesinye isikhathi makukhona nemithi umuntu sekagcihele nakhona uthola ukuthi ukulimala
njengokuthi ukudutshulwa kanje nani uthola ukuthi esikhathini esiningi oba protected kuzo oba uphunyuka abamphethe uyayibona hayi ukuthi umuntu uyadubula kuphuma isibhamu bafethu isibhamu siphuma amanzi akwenzeki lokho hayi isibhamu ngeke siphuma amanzi isibhamu sizophuma ibullet kodwa kwenzakala ukuthi mhlambi bafike bathi bazokulanda kuwe emoyeni kube nento ekhulumayo ithi phuma uhambe and bobhizi washa izitsha kodwa lento ikushisele kakhulu ukuthi ngiphume ngihambe uthi mawuqeda ukuhamba masobuya uzwa kuthiwa hey khona abanye abantu abafike lana esingabezwa kahle ebebakufuna uya understand ngathi kanjani sovikelekile kanjalo and all those things hayi ukuthi mhlambe ini uqiniselwa ukuthi wena njengoba ngisho ngithi makuthakwa imithi sibheka ukuthi siqinisela ini uyabona if uqinisela ukuthi kube no uphunyuka into enethile ngeke sihlale singawufaka uphunyuka abamphethe umuthi neminye imithi ecishe ifane naleyo makunomsindo ekhaya for an example ukuthatha nani siyafaka imithi efana nothula umsindo nani uthola ukuthi mhlambi isichitho besikhona mawuceda ukuqiniswa wena uthola ukuthi manje umama akasakubuki ngalendlela ebekakubuka ngayo before yokukudelela ngamanje ngithi ngishilo ngathi umuntu uba nenkinga ngoba enyatseka sekubuye lesasithunzi lesana esize ngokuqina kuningi nje singakusho ukuthi uqiniselwa for in nayo inemithetho yakhona ukuthi you must not sleep around cha umuntu kumele ulale egcineni for a certain time for an example if uqiniswa ngebhande ibhande esikhathini nesiningi kumele noma elalana balifaka lana noma balifaka lentuzaneni la okay mawufake ibhande uyakuthola esikhathini esiningi linomthetho vele kumele ulikhumule kakhulu lala kumele ulikhumule mawuzo engage sexually nomuntu uyabona kodwa ke mayisegazini kuwe lento lena ngeke uchache igazi lakho mosusu simgqabo so automatically kusho ukuthi you can engage sexually nomuntu onaye so imithetho yakho nayo iyahlukanyana iyahluka into eyenzakalayo into yobunyanga bethu nendlela isisebenza ngazo ziya ngokuthi umuntu uthaka kanjani for what purpose nokuthi futhi mina ngathi maybe after ngiqinisa umuzi buya after 5 years omunye umuntu athi buya after 1 year akusho ukuthi wrong lo muntu loyo ngoba uyena wazi imfihlo nempande ukuthena uyisebenzisa kanjani yena uprefera ukuthi ucomfortable ngokuthi ama patient wakhe maphinde ayenze i-review nokuvuselela amandla after a year mhlambe mina ngithi no maybe after 5 years ngoba ngazi ukuthi ngithake kanjani so it's not a uniform thing ukulapha noma ukuvikela abantu yasine nginombuzo nakune navane kuthiwa if I exchange my girlfriends maybe not 10 my girlfriends but I am collecting different energies namabhati nakho konke lokho but here's the thing if ngiqinisiwe mina ne wangifaka lezo zinto lezo am I protected to take all the bodies and energies from these 10 girlfriends of mine I need to protect vele ukuthi imimo engadlaleli kuwe kodwa ke njengabantu bendabuko kumele sikukhuze lokho kakhulu ngoba manje ungakwenza ukuvikele kodwa ke akukho kuhle ukuthi abantu bakhale ngayo uyabona nje ukuzwisa umuntu ubhlungu ngoba umchitele ukubonisa ukuthi sekuthinteka isidalwa sakhe ngaphakathi noma ungaxolisa emoyeni kuye uhliza nayo lento uthi wake wangenzani uyayibona ngoba umuntu kabili umoya uyinyama so ekhanda kuye ingqondo yakhe ithe hayi is fine namadoda vela yakwenza lokho kodwa umoya wakhe lo muntu awumvumi kukhona into ebiza ngekarma ngithi ikarma ngeke uyaqinisa noma uqinisa ikarma yohlezi ikhona ngeke uthuka umzali wakho uthi mina ngizoqinisela ukuthi ngabi namabhadi nani uyangithola uyomangala nje le meeting asebenzi uxabane na wonke inyanga uhamba uye eMozambique uyekuphi uthi lo phatha umuntu onzima uhamba uye West Africa kodwa ke kugcineni uthola ukuthi lento ayisuki kuwe ngoba yini ikarma leyo nto leyo so kumele sibalekele ikarma ngoba egcineni kuhle ukuthatha isithembu kunokufeba and nosisi bethu ngaphandle kumele bakuvume ukuthi amanye amadoda wabo ama-polygamist kumele bavume ukuthi ngqona athatha isithembu uyabona inzima lento
ngoba nasi isithembu futhi sesamosheka uyayibona leyo nto kanti masinga explain better kuzoba better ba understand ukuthi okay isithembu imandulo sasenziwa kanje that's why sasisebenza kwamanje asisasebenzi manje ngoba manje sekuya about imali osivumayo manje sivume emuntwini onemali kahle kahle usho ukuthi kahle kahle ugijimisa imali kanti mina ngikhuluma ngesithembisa sihlanganisa abantu ababenganamali thola umkhulu wayenganamali lo thatha inkosikazi onganamali lotho babambisana thatha wesibili babambisana uthola omama naba lapha entsimini bahlangene abafazi bakamkhulu ibona abazama ukuthi basebenze ukuthi kube nokudla la endlini nomkhulu nawe uyaphuma uyolusa inkomo nani uyangithola uyahamba yofuna umuthi ukuthi inkomo zizale zibe yiningi baphakame babonke kanti baqala kungenalutho wena ukhula nje uthoka usebanemizi kodwa baba ngakutshela umlando ukuthi ngiqale kunganamuzi sasihlala kulo yarondo lapha yana silala nomkhulu le umkhulweni uyangithola wasebenza hard ngoba vele umshado ukwakha umuzi wakhiwa umuntu oyedwa vele ya indoda ayikaze yakhumuzi yodwa ingakhi indlu vele abantu sinazo kodwa umuzi hayi dinga unkosikazi so bayena na uthi ukuqinisa komuntu kuya expire like ifanele ukuvuselela kunalokho kuya ngisho ukuthi uthi umgobelo lo veyanqinisa ushunila kasekho yabona so mangiya komunye angeke uyaletha that contradiction ukuthi inhlahla zwani and then is it let explosion because you mentioned ukuthi it's a chemistry yes no azikwazi ukucontradicta ngoba like umdali wenza izinto ngobuhlakani mawufika emuntwini mhlawumbe ufika kimi noma ufika komunye umuntu asho ukuthi bengizovuselela umuntu ebekangisebenza usehambile emhlabeni siyazi thina sifundisiwe ngalokulapha ukuthi kumele sikufaka osibhaha omhlakaza nhlanzi nani sihlakaze lezinto lezi previously bezikhona kuegazini bese mina ngiqala ngiyami indlela engiyaziyo ukuthi okay mina mkhulu wena wawubuya after 5 years mina ngizocela ube after 3 years ngoba ngisebenza kanjalo wese ngiqala manje uyafutha uyaphalaza ulentuzana uyageza uphuza imithi ethile nani ngibulala le impande lezi bezikuwe phakathi egazini bese ngiqala kabusha ke manje wakho wabana ipatient ebayithathela inhlanhla nani and then kufanele uyiqinise uyilethele back inhlanhla yakhe back angisho these days bashona abathatha inhlanhla bangayithatha nangokuthi bakuphi imali bathi nayi 20 rand and then you take it then sebayithatha kanjalo have you ever pumped into that nokunye futhi uthola ukuthi emndenini kukhona umuntu ogange ngedluzu waganga emsamo kuthiwa ukuphehla amanzi amnyama nakhona lokho ngike ngakwenza kaningana ukuthi emndenini uthola ukuthi kukhona umuntu ofike la ekhaya wathatha izinto efana namathambo wathatha izinto efana nempephe bebaphahla ngayo watshontsha inyongo mhlambi esilwane bebasihlabile bayomkhandela umuthi othize nani bathwebula idluzi lasebenzela yena nabantwana bakhe kusho ukuthi kubenefit abantwana bakhe lisenzela yena kubenefit abantwana bakhe wonke umuntu la ekhaya uyakhala yena akakhali yena malume akakhali lutho yonke into yakhe ihamba kahle noma enza umsebenzi umalume uyawabona ama result thina masiqala siphahla kuba worse yangithola manithi nenza umsebenzi la nize nisola ukuthi benenzana kuthwetshula idlozi mase kunjalo bathathe inhlanhla zabantu ekumele zize ebantwini basemndenini la ekhaya zasebenzela yena ngake ngakwenza ke lokho kunceda abantu nalokho ke ukuthi umuntu for an example athathelwe inhlanhla igirlfriend ngesex angithi ushilo wathi ilentuzana ukulalana is an exchange of energy it's not ukuthi uya collector njalo sometimes you let go kuyenzeka ngesinye isikhathi uthola ukuthi wena nje uhlana negirlfriend le girlfriend lena wena uyayihluphekela nje mhlambe kunzima empilweni uzama ukuphila uyalena le uthola umsenzo nama degree yonke into iyabheda bese mawuqeda uthola igirlfriend ethile uzwane nayo kayithuka itrima olala nale girlfriend izinto zakho zivuleke uma ngale nje uthola umsebenzi uma ngale nje izinto evuleke maqeda ukuhamba le girlfriend ixabana nje nihlukana uqalele phansi sibuyele phansi kusho ukuthini kuwe
mawuqala nje uhlala phansi uqala nje uhlala phansi ucabangisisa kahle uyabona ukuthi nangu umuntu bekaphethe inhlanhla kahle uyena umuntu engithepha into ilike yakhe so kuyenzeka ukuthi umuntu alale nomunye umuntu kuthwebuleka inhlanhla yakhe bamxoshe unfairly emsebenzini ama situation esihlabezana nawo uyangithola ngazi kwenza njani bamsukela welo ibhadi bamxoshe then the next thing bese ulethwa ileyo nto mase sihlole inhlolweni sithola ukuthi no man inhlanhla yakhe ithwebulekile izinto zakhe ezikulethela imali siyibona zishona phansi empilweni kwasha wacima bese kumele umsebenze mase umsebenza lo muntu loyo uthola ukuthi uyakutshela ukuthi iqiniso yazi imkhulu lento eyikhuluma ngoba mina njengoba ngicala ngilahlelwa umsebenzi ngeke ngazwana nomunye umfana wathola umsebenzi manje solahleka ngakimi iyenze sense lento saqala uyayibona uyabo kokuqala uyamtshela nje ukuthi kumele noma kanjani mawumsebenza athatha isinqumo sokuthi akasa buyeli kuloya muntu kusho ukuthi ngamanye amagama uyabahlukanisa ngamanje mawubahlukanisa phela lana mawuyibuyisa le mawuzama ukulwa ukuthi lenhlanhla ibuye ngakuyena you understand uzothi makahlangana nalomuntu lena mhla ithwebula kwesithu ngeke isabuye so manje akumele angakhale ngawathwenza ama shortcut kumele ube straightforward as much as kunzima ukutshela umuntu ukuthi hlukana nomuntu ngoba phela ukuhlukana nomuntu akusi decision ya overnight kwesinye isikhathi ukhethe kakhulu kumele umuphi isikhathi ukuthi yami meeting zothi mangicala ngikusebenza ngicela nje uyiposition ukuthi before siqala lana le relationship liyana uyayeka ngamanje mangingaqala la uyabo ngoba mabasazwana futhi nale mithi leyo isebenzisa kuba nzima ukuthi isebenze uyayithola ukuthi ngithini ngoba phela limithi iyaphila kwayona iba nzima ukuthi isebenze yazi kuneminye izinto maybe nisebenzisa for uqinisa umuntu but bangifuna ke stick nakile yokuthi like let's say umuntu abambise something like let's say umfake indwanyana la like a bracelet or maybe legally silo la kungathi kulisaphondonyana so ikuvane ukuliqinisa linjani la lokho kuqinisa kufana namabhandi is the matter ukuthi wena ufakwe object enjani emuntwini uthola ukuthi kwesinye isikhathi mhlawumbe umuntu uthi mkhulu mina ngifuna ukugcaba ikakhulukazi ke masivakashelwa abantu abasontayo abazwani nokugcaba abantu abasontayo befundisi nje abakufuna ukugcaba ngoba kuzobonakala phela ukuthi umuntu ogcabayo nje uyinyanga kusho ukuthi uyayivakashela inyanga bese yathi mkhulu ngiyafuna ukuqina izinto zami ngiqine kanje kodwa ke angifuni ukugcaba ikhona enye alternative sithi yebo ikhona uthola ukuthi ngaleso sikhathi umuntu wakhona ulentuzana ufaka iwashi kodwa iwashi alisebenza linamathumbu linomuthi phakathi yayibona ubani ozolinaka iwashi nje linje ukhishwa yonke into ngaphakathi kusala nje le cover fakwa imithi ngaphakathi kuthakwa imithi uyagqoka liyamvikela kwesinye isikhathi ibhengele uyabona ibhengele leli lifakwa imithi bese lithungwa ngama beats athile mhlambi labantu abayenzayo lithi South African beats into efana lo kwesinye isikhathi uthola ukuthi ufake into lana uyabona ebantwini besintu uthola umuntu afake iphondo lana kodwa kuyona inyanga omunye afake into eyilike ibhini lana uyabona ngoba nawo khona ungayifaka protection kwesinye isikhathi is like enhancement ikhona into engathi ikhunyana elibrown abathanda ukugqoka abantu uyabona so mvikela kuningi ongakuvikela ngako mawubona opportunity ukuthi la ngingasebenzisa into ethize phezulu kobuhlakani uyayisebenzisa leyo nto bese ithintana nayo mare yabona le isechi ile rope ne yebo nayo futhi yasebenza that one ukhulu mfanele ngingasayisebenzisa that one is not sexy at all man imagine let's say ngiscape umuntu oyi-1 and then the next thing sengivele search like kodwa into ejwayelekile ngoba isearch esikhathini esiningi khona efaka umuthi khona engafaka umuthi khona ekhulekelwayo isebenziswa ngamanzi nangeyiwashi kubathandazeli kukhona ithinta thina abantu esenza ngempande yabo sifaka umuthi mara lo muthi nawo angithi isikhathi masileke siya uba mnyama benu uyagezeka ugcina ingasabonakala so ejwayelekile esikhathini esiningi ngisho nawo amantombazane amaningi uyalibona yelo bhunu lifaka isearch awumcabangeli ngoba uyisleep queen ucanga ukuthi uphila impilo yobulungu kanti uyazi ukuthi uvikelwa kuphi uncedakala kuphi intweni zakhe and the worst part ine uthole laba bazenze ama cross nyana uthome iyanga phela yendaba enye iyanga hawo lapho khona like asiyeke man hey asiyeke hey no ziningi indlela zokufaka umuthi emzimbeni umuntu angayiboni nokuyibona uyayibona ezinye ke zijumpisa ngokuthi mhlambi
ufaka umuthi onamandla bese ke uthola ukuthi uhlangana nentombi lo ntombi leyo umuntu ohlushwa umoya yabo ukuze akutshela ukuthi hey yazi lento yakho mina uthi mara ubuhlali nje lo athi mina manginawe ugcokela ubuhlali angizwa kahle yabo bakhona abantu abasheshe bayizwe into emzimbeni athi akizwa kahle usala uzibuza ukuthi kanti lento lena lobuthi wayayisolizwa kanjani kanti ngempela uyayizwa kuyenzeka lokho yo hayi all right hayi nomkhulu sisichazile okuningi ngabe khona mhlambe engikhohlweko ofuna ukuyiveza ngaphambi bona siyivala because it's mentioning into eziningi yes yeah it's mentioning into eziningi but I want to le ikolo le it's very fascinating because mawuthi uyaqala endabeni yamathikiti yabe ngifuna ukubuza nange yamathikiti ukuthi like angisho yabona navane uthi uhamba endleleni then bakujamisa bathi ne wenze something wrong so ukuthi nendabeni yamathikiti yakuprotecta lento yokuqinisa imoto no angithi phela iticket ulithola ngendlela ezimbili traffic fines amathikiti ku road block noma endleleni ngama surveillance camera ama speed cameras I mean to say endleleni so automatically njoba ngishilo ngathi ukuqinisa imoto akusho ukuthi you need to be reckless awukwazi ukuthi mina ngiqinisa imoto then ke imoto yami mayidlula ngo140 camera ngeke libone kana ngeke yenzakale lonto lo ngoba if imoto phela kuthiwa seyisetshenzela ukuthi inyamalale yabo bazoyichayisa bangayiboni vele uyayibona if kuyenzeka lokho uyayibona so kumele vele ispeed to observe ayikwazi in short without any fear akwazi ukuthi singaqinisela ukuthi amatikiti ungawatholi endleleni uyangithola ngaphandle ke kokuthi usebenzise into eyisipoki and isipoki you understand thina njengabantu esilaphayo ngokomnyanga asihlangani nento enjalo ngoba phela sikwazi ukusebenzisa ama human body parts you understand it's only that people abangakwazi ukuthi icamera ithi mayifika gijima isipoki kuphela icamera imani jam nje imalfunction you understand bese imoto iyadlula ke kanjalo njalo imalfunction baze basho na kuma meeting wa ku traffic department ukuthi ikhona le moto lena ithi bayiza uyabongela ilanga ke kuyabuthi kubamba icamera yadlula le moto lapho ke kusuke segangwa kakhulu ke manje lapho kusuke segangwa kahle kahle kusuka sekulashwa mase wenza imkhuba enjalo ngoba lezi zinto zinama level funeka leyo ke emkhulu ke hayi thina ke bakhona abakwenzayo kodwa mina ngifuna ukukhulumela entweni engeke yenzakale ngoba nakho ke kusasa ukholela ukuthi mhlambi ngikhuluma nawe time khulu ngoba niyakhuluma ake niprove lento ngoba mina vele nami ngiyathanda ukuthi umuntu makakhuluma kumele ayiprove mhlambe kumele ngiyiprove ubone ukuthi hayi mkhulu khona vele ivikelekile nami ngiyafila ngoba ngesikhathi umuntu ke wazi wafakaza wathi indoda imoto yakho inesithunzi ngakhona wabona ukuthi uzwile wa confess amari manje uthi nali itikiti lizile wathi itikiti vele ngeke lize lizoza itikiti ifana noma imoto ngayiqinisa ngiqeda nje uyiqinisa manje wese wena udrive reckless ungangena ku accident ungakafika ekhaya ngamanje irecklessness phela yenziwa uwe you understand kanti mina ngiqinise imoto angiqinisanga wena ngiqinisa imoto noma ngaqinisa wena irecklessness angikwazi ukuyiqinisa ngoba kufana nezinye izinto awukwazi ukugeza umuntu umhlambulule umsusa inhliziyo imbi awukho umuntu okususa umuntu inhliziyo imbi so zikhona ezinye izinto esingeke sizenze ngomuthi kukhona futhi esizozenza ngomuthi sho ukuthi sese safe ukudrive ipholo ya kusafe ukudrive ipholo ayiqinisile hayi kusafe ukudrive ngisho noma ungayiqinisanga ipholo kusafe ukudrive ipholo ungayiqinisanga ngoba into engisho ngithi mina esikhathini esiningi uma uphila nabantu you understand uphila kahle nabantu ingavikelwa umuntu kunokuthi ivikelwe umuthi bafika abafana epacking laba abakhokhelwa imali bese bafika bathi asifuna iTSI injani le ama brother ngoba babuza kubo ngoba bafuna ukuthola information ukuthi bangathi bathi bayangena kanti usuyaphuma and labafana abaphekha ibona bazi ukuthi umuntu lo utasibani ini so bajike bathi ha Grootman
kuyasimanga kuyaphoso yari netluwele isafe kanjalo ngephara lo muntu ombiza ngephara uyu umuntu ongakusavela imoto so mari abantu kunzima ukuthi baphilisane nabantu ngendlela eright ngoba nalokho kumele sikupropagate ebantwini ukuthi kubalekile ukuthi abantu ophilisana nabo ungayenzi ubutha nabo ngoba bangakuvikela awuqinisanga umuzi the day umuntu afike lana afuna ukuphula umakhelwane ngoba uphilisana naye kahle makaphuma uphuma sekaphethe isibhamu yabo athi kwenzakalani lapho badodo bobani hayi besithi sobheka ubaba usiluma lapha yana bathi akekho hambani uyakutshela khona abantu bebafuna ukungena so uyabona ukuthi nabo bayabona ukuthi ekula area baphathene bayazwana then kuyavikeleka kanjalo it's not always ukuthi umuthi kumele siphephele kuona uyangithola ngoba kwesinye isikhathi amabeaver wethu angenza ngathi umuthi awusebenzi yabo ngiyaqinisela wena driver reckless ngiyakutshela wena ukuthi ungabulala nomuntu phakathi emotweni ngoba uphakamisa amanye ama energies angeke azwane nale moto uthi umkhulu kayiboni lento uyangithola vele ngashaya quick ngicede then uzothini kanti usilimaza wena kusasa mawuqeda ukushaya quick uyangithola bese ungena ku accident nevele bayithanda labona lapha emaboningi sure quick izindawo zakhona lezi yo all right mkhulu I think sesifike ngamaphethulweni for this one then sayivala ngithi siyivala make sure you like, make sure you subscribe and you do all of those things. Let's meet again on the next episode.